بسم الله الرحمن الرحيم درس سابو إغوا بون إندر دفتر متن الدين والحول صوابا كرمكم بماكي المرتبة الثانية مرتبة ديمون إندر مرتبة الإسلام دي الإيمان قم دينانغال وهو دنون بدء وسبعون شعبة koko fawi pecce capande jeɗɗi koko fawi pecce capande jeɗɗi fa alaha ko ɓuri towude kon e imanu on qawlu ko konngol la ilaha illa allah reweteɗo ala e ko hina allah wa adnaha ko ɓuri joltude kon e mu'um imatatul adha ko pottingol lorra ani toriqi ngay e laawol wal haya'u hersa kan su'batun ko feccere minal iman immorde e gomɗinal wa arkanuhu coɓɓi imanu ɗin kadi sittatun ko coɓɓi jeego an tu'mina billahi nde gomɗinta allah go'o wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen ɗiɗi wa kutubihi e defte makko ɗen tati wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen nayi wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde joyi wa bil qadari e kodduruye khayrihi ko moƴƴi e mum wa sharrihi e ko boni e mum ɗiɗo jeego bil qadari gomɗingol kodduruye khayrihi ko moƴƴi e mum wa sharrihi e ko boni e mum wa dalilu ko tindini ala hadhihi al arkani e hoore ɗiɗo coɓɓi a sittati jeegooji qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on laysal birru wonaali moƴƴere wonaali dewal antu wallu nde fewtinton wujuhakum jeese mon ɗen qibalal mashriqi ka hella funnaange wal maghribi e ka hirnaange walakinna albirra ko woni tun ko woni dewal walakinna ko woni tun albirra dewal ma moƴƴere man amana billahi ko on gomɗindo allah wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde wal malaikati e malaika ɓen wal kitabi e defte ɗen wan nabiyina e annabaɓe ɓen oɗo aya ko ka simmore bakarata itta wa dalilu qadari dalilu kodduriye on kadi qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on inna no menen kulla shay'in kala hunde khalaqnahu min tagi ɗum ɓe qadarin e kodduriye dalilu ɗum ɗo kadi fof en heeɓi ka nder qur'anare allah amma ka sunna ko mufti ko feƴƴiɗen kon fof ara e hadisi al gotal ɓe holli ɗo en andi en jangi no ɓawoɗa ka ma'rifatul islam ɓe wi en huwa al istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal khulusu min ashirk o haalni en ɗum ɓaawo ɗum ɗon no laaɓani en pos en jangi ɗum ɓaawo o wi en noon wo huwa salatu maratiba al islamu wal imanu wal ihsan en jangi islamu on joni ko nder imanu o wonde e nder ɗen martaba garadiji tati martabatu thaniyati on ni martaba ɗimmo on ni al imanu gomɗinal ngal wo huwa gomɗinal no mari pecce buyi bidu ko wiyete bidu koko fawi koko fawdi wiyete bidu
ila tati ha jeena ɓe ina to bidu ɗum ko pawdi wiyete bidu wo waɗum bidu wa sab'una su'batan ɗo ko a waaway naɓirde e pular no a naɓida e fof won bidu wa sab'una su'batan pecce 70 e ko fawi bidu wa sab'una su'batan pecce 70 e ko fawi fa alaha ko ɓuri towde kon e iman ɗawlugo konngol la ilaha illa llah ko ila ɗo anɗen e ja imanu no mari konngol no mari golle ɓaawingol la ilaha illa llahu ko konngol wa adnaha ko ɓuri fanɗude kon e mum imatatul ada ko ɓuri joltude kon ko ɓuri fanɗude kon ko ittugol lorra ani torigi e laawol pottingol lorra e laawol ɗum ɗon ko golle noon tawgol hayre ka laawol pottina tawgol leggal ka laawol pottina ɗum ɗon fof ko jeyaɗo e iman donc iman no ɓurdi dia e ja iman no ɓurdi no ɓeydo no ɗiyto ahlu sunna wal jamaa ɓe fotti ɗum iman no ɓeydo no ɗiyto ko ɓeydata iman ko golle moƴƴe andugol Allah andinamo inɗe makko e sifaji makko ɗum ɓeyda e iman ƴember wo ko neɗɗo andi Allah haqiqa tan ko ɓerɗum o wuli Allah o ɓerɗum o gomɗini Allah o hooli Allah o yiɗi Allah mawnini Allah yo Allah andin en Allah wal haya o hersa su'batun min al iman hersa kan ko feccire iman fiyon nu hersa kan haɗay neɗɗo on ngay e raɓɓinɗinagol e haqqe jomiraɗo haqqe hersa kan haɗay goɗɗo ko boni nelaɗo maki hersa kan imanu ko sigodiri si hersa kan pottinama imanu yahi si imanu on pottinama hersa yahi no joni sa wi mi fotti e goɗɗo kono on no hersa kono ala iman araya toñimo fotti e goɗɗo on ko buy mari iman on ko neɗɗo marɗo limanaku noon kono o hersata awa iman o yahi akhi hersa kan haɗa e neɗɗo wujjugol Allah danda hersa kan wiyam Allah dande ɗeɗo nande ɗo nanngaɗo fiiguy ka hersa kan daɗa e goɗɗo danda e goɗɗo e yarugol beere hersa danda e goɗɗo e fenugol hersa kan danda e goɗɗo e jinugol hersa kan danda e goɗɗo raɓɓiɗinagol e jarnugol foddude e jarnede hersa kan danda e goɗɗo raɓɓiɗinagol nga e yettugol nemaji Allah ɗi wal haya hersa su'batu min al iman ko jeɓal goo e nder jeɓe iman ɗen ko feccere goo e nder pecce iman ɗen wa arkanuhu coɓɓi iman ɗin sittatun ko jeego an tu'mina billahi nde gomɗinta Allah no mofti piiji nayyi gomɗingol Allah ngol gomɗina wonde himo wooda gomɗina ko kanko jeeyi gomɗina kanko rewete gomɗina inɗe makko e sifaji makko ɗin hara a waylaali a sansala mbadinaali a nowninali a yittaali wa malaikati gomɗina malaikaɓe Allah ɓen no mofti piiji nayyi kadi gomɗingol wonde ɓe wooda gomɗingol kadi wonde ɓe annduɗa ɓen e inde mum gomɗina inde mum nden ɓe annda ɓen gomɗina jumlatan wa tafsilan gomɗina ɓe annduɗa ɓen golle mum wona Jibril malaikaji wahay on malakul mawtu malaikaji warowo on ɓe annda ɓen golle mum gomɗinaɓe fof maɓɓe ɓurubal man wa kutubihi e defte Allah ɗen gomɗina wonde ko Allah jippini ɗe ko ɓuri mawnude defte ɗen ko ɗe nayi qur'anare nde woni hoore majje alal itlaq tawreta injila e zabura gomɗinaɗe fopp gollira qur'an wa rusulihi gomɗina nelaɓe ɓen ɓe fopp maɓɓe nelaɓe annabaɓe fopp gomɗinaɓe wal yawmil akhir e ñalande sakkitorde gomɗina hooloɗa wonde dargal no woodi ila e kamayde haa ko wowla yeeso ton gon fof hooloɗa hay sa yiyali wa bil qadari gomɗina kodduri kadi hayrihi wa sarrihi ko moƴƴi si heeɓima satten si heeɓima gomɗina wonde ko Allah hoddiri waɗataka laamu Allah si wona konko faala wa dalilu on ala hadihi l arkane sitta dalilu on horɗiɗo coɓɓi jeego qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on
laysa albirru wonaali moƴƴere an tuwallu wujuhakum nde fewtinto jeete mon ɗen qibalal masriqi ka funnaange wal magribe ka hirnaange ɗum yona ko mantore julde tun minen meɗen juulde minen ko gamen fewtita men juula komin julɓe ɗum tu yona ka hunduko tun walakinna albirra ko wonɗo moƴƴere man amana billahi ko on gomɗinɗo Allah no haaniri noon wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde wal malaikate e malaikaɓe ɓen wal kitabe defte ɗen wan nabiyina e annabaɓe e gomɗini wa dalilu qadari dalilu koddiri on kadi qawlu ta'ala innana menen kulla shay'in kala hunde khalaqnahu min taggiɗo be qadari e koddiriye donc haray yo Allah hawmi e sawabu donc haray ɗo men naɓɓiɗe won wowirno noon oɗo darse en hattojina yandigol makko moƴƴa fiyon ɗum en janggino suka ɗi e darsuji men go'o hayna e nder deftere ɗo donc karama komi maati joni al martabatu thaniyatu martaba ɗimmo on al imanu gomɗinal ngal wo huwa ɗum bid'un wa sab'una su'batun su'batan kantode bid'un wa sab'una su'batan koko fawi pecce capanɗe jeɗɗi fa alaha ko ɓuri towde e mum kon qawlugo konngol la ilaha illa llahu ala reweteɗe ko hina Allah wa adnaha ko ɓuri fandude e mum kon imatatul adha ko pottingol lorra anit tariqi e laawol wal haya'u hersa kan su'batun ko feccere minal iman immorde e gomɗinal wa arkanuhu cuɓɓi iman ɗin sittatun koɗi jeego an tu'mina billahi nde gomɗinta Allah wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen wa kutubihi e defte makko ɗen wa rusulihi e nela makko ɓen wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde wa bil qadari e kodduriye wa bil qadari e kodduriye khayrihi ko moƴƴi e mum wa sharrihi e ko boni e mum wa dalilu on ala hadihi l arkani e hoore ɗiɗo coɓɓi a sittatu jeegoji qawluhu ta'ala konngol Allah tewɗon laysal birru wonaali moƴƴere ma wiya dewal antu wallu nde fewtinton wujuhakum jeeke mon ɗen kibalal masrigi ka funnaange wal maghribi e ka hirnaange walakinnal birra ko woni dewal man amana billahi ko on gomɗinɗo Allah wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde wal malaikati e malaikaɓe ɓen wal kitabi e defte ɗen wal nabiyina e annabaɓe ɓen wa dalilu qadari dalilu kodduri on qawluhu ta'ala ko konngol Allah tewɗon innano menen kulla shay'in kala hunde khalaqnahu min taggi ɗum ɓe qadare e kodduriye hare mo ari landagol mo coɓɓima ɗin ko jelwima ko jeego ɓe gomɗinta Allah e malaika makko ɓen e defte makko ɗen e nela makko ɓen e ñala dargal e kodduriye ko moƴƴi e mum ko boni e mum ko weli e ko metti iman noon no mari tekki capanɗe jeɗɗi e ko fawi kono ko ɓuri towde kon ko konngol la ilaha illallah ko ɓuri jolde kon ko pottingol lorra e laawol hersa kan ko faccire iman wallahu alam